Ibigize isi dutuye ni nk'inyanja, ariko ibyo tumenya kenshi usanga ari igitonyanga. Menya ibikubiye mu buvumbuzi bukorwa buri munsi buguha ishusho nyayo y'ibigize isi n'ibiyiberaho. Ni ryari abakurambere bacu bamenye bwa mbere kuvuga? Birashoboka ko indimi ibihumbi n'ibihumbi zivugwa ku isi twakurikirana inkomoko yazo kugeza tugeze ku mukurambere wavuze bwa mbere. Umwanditsi w'ibitabo akaba n'umukunzi w'ururimi Michael Rosen amaze igihe kinini abikoraho ubushakashatsi. Ngibyo byo tugiye kuganiraho uyu munsi. Kuvuga byaturutse he? Ubundi kuki tuvuga? Abantu nibyo biremwa ku isi byonyine bigira ururimi, ibintu bidutandukanye n'izindi nyamaswa zose ku isi, nk'uko byemezwa na Professor Maggie Tallerman wiga ndimi muri kaminuza ya Newcastle mu Bwongereza. Ubu bushobozi bwo kuvuga no kuganira bufatwa nka kimwe mu bice by'ingenzi bigaragaza impinduka zabayeho ku kiremwa muntu kuva kibayeho. Impinduka zikomeye kurusha izindi zabayeho mu mateka y'ikiremwa muntu, zituma kuri ubu hashize igihe kinini abantu bibaza ku nkomoko y'ururimi tuvuga. Umuhanga mu by'ubumenyi bw'imibereho ya muntu, anthropologue Robert Foley wigisha muri kaminuza ya Cambridge mu Bwongereza, avuga ko ururimi ari kimwe mu bintu bitugira abantu turi bo. Ururimi ngo rushobora kuba rumaze imyaka isaga 500. Ku isi habarirwa indimi zisaga 6500 kugeza ubu. Ariko se ni gute abahanga mu bya siyanse bamenye ururimi rushaje cyangwa rwabayeho mbere y'izindi? Nitwa Cyprien Ngendahimana. Niba usobanukiwe ibijyanye n'iyiga ndimi, uyu munsi bakubajije ururimi rwabayeho mbere y'izindi, ushobora gutekereza wenda ururimi rw'Abababilone ruzwi nka Akkadian rwavugwaga muri Mesopotamia kuva mu kinyejana cya 30 mbere y'ivuka rya Yezu. Ushobora nanone gutekereza ku rurimi rwa Sanskrit rwo mu Buhinde bwa kera rwabayeho kuva mu myaka isaga 3500 ishize, cyangwa ugatekereza ku rw'Abanyamisiri rwa kera rwavugaga kuva mu mwaka 2600 mbere y'ivuka rya Yezu. Gusa ariko nanone izi ntabwo arizo ntangiriro y'amateka y'ururimi. Professor Tallerman avuga ko nyinshi mu ndimi dufata nk'iza kera cyane zitamaze imyaka irenga 6000, kandi ngusanga zifite aho zihurira n'indimi zivugwa muri ibi bihe. Inkomoko nyayo y'ururimi itangira nibura mu myaka 50 ishize, kandi abahanga benshi mu by'indimi batekereza ko inkomoko y'ururimi ishobora kuba inahera kera cyane ugereranyije n'iyo myaka 50 ishize. Benshi mu bahanga mu byiga ndimi batekereza ko ururimi rushobora kuba rwaratangiye kubaho mu myaka isaga 500 ishize, nk'uko Professor Tallerman abivuga. Nubwo ku isi habarirwa indimi zisaga 6500, Professor Robert Foley avuga ko bishoboka ko zose zaba zarakomotse ku muntu umwe cyangwa sosiyete imwe. Kugaragaza igihe ururimi rumaze rubayeho byagiye bigerwaho hifashishijwe biology ya evolution, ni ukuvuga uburyo abantu ba mbere babayeho nuko bagiye bororoka. Ibimenyetso by'inkomoko ya muntu bikagaragaza ko abantu ba mbere babayeho ku isi babaye muri Afrika, ari naho haturuka imvugo y'uko Afrika ari ingobyi y'ikiremwa muntu. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Nubwo haba hari izindi ndimi zagiye zivuka hanze y'uwo murongo w'igisekuru cya muntu, izo twumva uyu munsi birashoboka ko zose zakomotse ku mihindagurikire y'ururimi rumwe. Tugendere kuri gihamya y'ibikanka by'amagufa y'abakurambere bacu. Ibikanka by'abakurambere bacu biduha ibimenyetso bimwe bigaragaza igihe umuntu yaba yaratangiriye kuvuga. Mu buryo bumwe, ijambo ni uburyo bw'imihumekere isa nk'iyigenga, nk'uko Professor Foley abivuga. Akavuga ko iyo tuvuga nta kindi dukora uretse guhumeka mu buryo bugenga umwuka dusohora n'uwo twinjiza bikabyara amajwi. Mu kubikora tuba dukeneye kugenga imitsi y'umubiri wacu. Igicamakoma kizwi nka diaphragme kibigiramo uruhare runini, kandi gifite imitsi myinshi ugereranyije n'igicamakoma cy'inkende siyansi ivuga ko umuntu akomoka ariko zo zikaba zitavuga. Iyo mitsi myinshi igaragara mu gicamakoma cy'umuntu ituma inzira yo guhanahana amakuru hagati y'ubwonko n'ikindi gice cy'umubiri izwi nka moelle épinière iba nini ku muntu ugereranyije n'uko bimeze ku nkende zo zitabasha kuvuga. Ibi bikanatuma n'urutirigongo rw'umuntu ruba rugari ugereranyije n'urw'inkende. Iyo urebye ibikanka by'ababyara ba muntu bazwi nka Neandertalien babayeho mu myaka 600 ishize, ariko ubwoko bwabo bukaba bwarazimye, usanga urutirigongo rwabo rwari rugari ugereranyije n'uko bimeze ku nkende. Ibintu bigaragaza ko n'igicamakoma cyabo gishobora kuba cyari gifite imitsi myinshi ituma moelle épinière yabo yaguka nk'uko bimeze ku bantu b'ubu. Gusa iyo usubiye inyuma imyaka miliyoni ukareba ku bwoko bw'abantu ba kera cyane bazwi nka Homo erectus, usanga uko kwaguka k'urutirigongo tuvuga ku muntu w'ubu batari ko byari bimeze. Ibi biduha ishusho y'igihe umuntu ashobora kuba yaratangiriye kuvuga. Uretse kwiga ku bikanka by'abakurambere bacu ba kera,
Gupima uturemangingo ndangasano nabyo byagiye byifashishwa mu kureba igihe umuntu yaba yaratangiriye kuvuga. Habaho akaremangingo kazwi nka FOXP2 gahuriweho n'inyamaswa zose zo mu bwoko bwa primate nk'ingagi n'inkende siyansi ivuga ko dukomokaho. Abantu nabo bafite ako karemangingo ariko bo bakagira ubwoko butandukanye n'ubwo muri izo nyamaswa kuko ku muntu ho kagenda gahindagurika. Ihindagurika ry'ako karemangingo ku muntu rishobora gufasha mu gusobanura impamvu abantu bashobora kuvuga ariko ntibishoboke kuri izo nyamaswa za chimpanzee siyansi ivuga ko dukomokaho. Birazwi cyane ko ako karemangingo gafite uruhare runini mu gutuma umuntu abasha kuvuga kuko abantu bafite ubwoko bw'ako karemangingo kadashobora guhinduka banagira ibibazo mu kurema interuro n'amagambo ashobora kuvamo ururimi tuvuga. Siyansi igaragaza ko abakurambere bacu bazwi nka Neandertalien twigeze kuvugaho babayeho mu myaka 600 ishize bari bafite akaremangingo ka FOXP2 kameze nk'akabantu b'iki gihe. Ibintu bishimangira ko icyo gihe nabo bari bafite ururimi bavugaga ariko kumenya niba rwa rurimi ruteye imbere nk'uko indimi z'iki gihe zimeze ngo ni ikindi cyo gukoraho ubushakashatsi. Professor Tallerman avuga ko ijambo rishobora kudahura n'ururimi ari nabyo bituma kugeza ubu bitoroshye kumenya ururimi umuntu yavugaga ugendeye ku turemangingo ndangasano twe. Ugendeye ku ngano y'ubwonko bw'abantu wakwibaza niba ingano y'igihanga cy'abakurambere bacu ba kera cyane ishobora gufasha mu kumenya igihe umuntu yaba yaratangiriye kugira ubushobozi bwo kuvuga. Ibi mu by'ukuri ntacyo byafasha ku mpamvu imwe yumvikana neza yuko abashakashatsi kugeza ubu bataramenya ingano y'ubwonko ikenewe kugira ngo umuntu agire ubushobozi bwo kuvuga. Abaneandertalien bari bafite ubwonko bunini cyane ugereranyije n'ubwacu kuko bari birimwe binini cyane nk'uko Professor Tallerman abivuga. Umuntu akubwiye ngo subiramo ijambo he ni ibintu byoroshye cyane wakora mu kanya nk'ako guhumbya utitaye ku rurimi urwo ari rwo rwose waba uvuga. Iri jambo rivugaho kuba ari ryo jambo rya mbere ryaba ryaravuzwe n'umuntu. Iyo tuvuze ku cyo bita proto-langage ni ukuvuga ururimi rwabanjirije izo tuvuga kuri ubu bivuga ko rwabayeho mu myaka miliyoni 2 ishize, dushobora kumenya amagambo ya mbere yaba yaravuzwe na muntu. Igisubizo cy'ukuri nuko nta makuru tubifiteho nk'uko bivugwa na Professor Robert Follet. Ubushakashatsi bwakorewe ku nyamaswa zo mu bwoko bwa primate haribwa niba haboneka amakuru kuri iyi ngingo. Abashakashatsi b'aba primatologue biga ku buzima bw'izi nyamaswa basanze zifite icyo bita amagambo ku nyamaswa z'impigi zisohora amajwi izindi nyamaswa zo muri ubwo bwoko nka kagoma cyangwa ingwe zishobora kumva cyangwa zikayatega amatwi. Mu yandi magambo twavuga ko ibyo bintu bifatwa nk'amagambo kuri izo nyamaswa bishobora kuba ariyo magambo yavuzwe bwa mbere n'umuntu. Ikindi abashakashatsi bavuga nuko amagambo umuntu yavuze bwa mbere yari ameze nk'amagambo y'ibanze dufite n'ubu. Urugero ni nka shi, psi, he cyangwa se wow. Ayo magambo yose uyasanga mu ndimi zose. Ikintu ahuriyeho kikaba ari uko nta mategeko yihariye y'ikibonezamvugo n'imyandikire afite mu gukora interuro nazo zava mu rurimi. Amasaha yo gufatiraho amafunguro ngo yaba yaragize uruhare runini mu kuvuka k'ururimi. Abantu ba mbere bashobora kuba baratangiye gukorana no kuganira cyane kugira ngo babashe kwifashisha ibibakikije no kurya ibintu bitandukanye nk'uko Professor Tallerman abyemeza. Abakurambere bacu batangiye gutoragura ibisigazwa by'inyamaswa zabaga zishwe n'inyamaswa nini z'impigi. Birumvikana ko niba ushaka gufata ibisigazwa by'inyamaswa yishwe n'intare kandi hari n'impyisi zirekereje hafi aho, biba bisaba kuba ufite ababigufashamo kuko udacunze neza izo mpyisi zakumerera nabi. Aha haba hakenewe uburyo bwo kuvugana, ni ukuvuga ururimi ruguhuza nawe bagufasha, bitewe n'uko uramutse uri guhiga ibyo bisigazwa by'inyamaswa ukagwa ku kimeze neza. Uba ukeneye n'uburyo bwo kumenyesha abo muri gufatanya kugira ngo babwire ko wabonye umuhigo mwiza. Abakurambere bagombaga kwiga uburyo bwo guhanahana ayo makuru binyuze mu rurimi, kandi bikaba ngombwa kubwira umuntu ibyo atiboneye n'amaso ye kugeza bisobanukiwe. Ubushake bwo kurya no guharanira kubaho byaba ari byo byatumye abakurambere bacu ba kera cyane batangira kwiga uburyo bwo kuvuga ku kintu cyose batareba ariko kiriho nk'amafunguro y'ubuntu nk'uko Professor Tallerman abivuga. Kongera ubushobozi bwacu bwo gukorera hamwe nabyo biri mu byafashije abakurambere bacu kurema ururimi, kuko byabasabaga kugira ururimi bahuriraho byanze bikunze kugira ngo babashe gukorana no gukorera hamwe. Rimwe na rimwe usanga intego nyamukuru y'ururimi ari ukuvumbura ibintu bishya, ariko se kandi ni ryari twaba twaratangiye kubarirana inkuru. Professor Tallerman avuga ko umuntu yari akeneye amagambo menshi kugira ngo abashe kurema inkuru, kuzibara no gukora imihango ya gakondo. Birashoboka ko byasabye urugendo rurerure cyane, wenda kugeza ku myaka 100 nyuma yo kwiyemeza, kugira ngo umuntu abashe kuvuga amagambo yava mu rurimi rumuhuza n'abandi. Kuva ku rurimi rwa kera rwa proto-langage ukagera ku rurimi rw'ibi bihe tugezemo ni intambwe ikomeye, ariko nanone ikindi nuko n'indimi zivuga kuri ubu ari urusobe nk'uko bivugwa na Professor Robert Follet.
tuzi neza ko amoko y'abantu bavuga izo ndimi zitandukanye nabo ubwabo usanga batandukanye kuva mu myaka nibura 100 ishize. Ibintu bisobanura impamvu y'urwo rusobe dusanga mu ndimi zivugwa kuri ubu. Ibigize isi dutuye ni nk'inyanja, ariko ibyo tumenya kenshi usanga ari igitonyanga. Menya ibikubiye mu buvumbuzi bukorwa buri munsi buguha ishusho nyayo y'ibigize isi n'ibiyiberaho.